lelam leli yaye linye leli lesithathu ungandiphazamisa ngenyanga umuntu eyi-1 uzokhokha 1.5 una ne-deposit khona namhlanje manje ake ngithi uma ngibuya la ngifica imali yami isikhona it's either ngikhipha uhafu noma ngiyayilungisa indaba ngoba ngeke ngikwazi ukuhlala abantu abangakhokhi ngisahluphekile oye imagama wanibiza Albertinho ekhaya wena bakubiza bani hayi mina ke ngusomiso ungakanti angasempana uphuma lezansi amaphumulo bana ngashiya inkomo ntoni lapha imngelo phumela kwami kuyenzani ndoda uwatimba wedwa bo andibonakali na andihlali nendoda embhedeni ukuhlala into esifazana apha ndingumqabaqaba egqabule vinika mna right mabhlu kwanzima unayo ntombi wena angifika nganigalelekile asho njalo amathozi isho njalo kakhulu mhlawumbe ngiyabona ayiwajwayela amantombazana afana nami abantu abahle yes abantu abahle ketho awu madoda dlamina ngisokale zathi amaphumulo ngasaqala ndoda utheni sisu sakho ndisenda namba mna ukudla kokho akukho nami ndingame lapha emanzini mfondini kanje eshemane uvelaphi ke ngoku utheni ushile kanje benzile mate ubekhakombe akade mbawo utheni utheni anshongo ngithi utheni